Unos stranica na vašoj prodavnici se vrši na strani stranice koja se nalazi u meniju sa leve strane. Na levoj strani se nalazi meni strane, a na desnoj sadržaj strane. U meniju strane imate opciju dodavanja nove strane, izmenu postojeće strane, menjanje rasporeda strana prevlačenjem. Raspored se vidi na vašoj prodavnici. U sadržaj strane unosite naziv strane, unos sadržaja u tekst editoru i štikliranje prikaza gde će se na sajtu nalaziti strana. Kada popunite željeni sadržaj, kliknite dugme Sačuvaj. Da biste uneli sliku, kliknite dugme Dodaj sliku. Klikom na dugme otvara se folder na vašem računaru. Izaberete sliku i kliknite Učitaj. Levim klikom na sliku prevlačite je u tekst editor. Kada popunite željeni sadržaj, kliknite dugme Sačuvaj.